tingkat dalam hatiku, ya Yesus. Dalam hatiku, ya Yesus. Yuk senong kaswabon kumanatid insanan. Puji Tuhan tu agak ngawilo bonong kadaud tadaud baino. Nakarasam mo hitid. Noko turu rambuta pom giginaot koto dan lot bonong kaswabon baino. Ikalan sanandat iati nga hari ko purimanan kadaud niya galilo. Kano misis at akad iswang sambayang. Kung sikaw Tuhan tadat pantamanganok madahay gisam mo kaswabon dat baino insan po dat kapag yang payahay maya dat KKR min susuab iswang dat taon da baino ikalan sanan da olumis da piramutan iti pawayaan dahay ti pagisisaan da sumambayang iti gisambot ay oson da totomodon maya da panambarasan na boras-boras no. Anuay na kalidasan nagi kasimbayanan dat iswang ga pakinangahan dahay kaswabon na baino. Tinasambayang dahay iswang ng Tuhan Yesus. Amen. Tumbayaan ako dat kauni ila na po bonong aroy tanit TV. Kauni hila bonong hila to ataod na lang bo. Taod. Bonong kabongkok. Kaswabon na baino. Iha kadaw nga papari ko takuid ay kataadan kud kumakinarahingan tu paimpasi po kaswabon na baino. Atumbayan ako iya kayo nga otood naman tadapan tamaan kinarahingan tu iyo tako napatid sang impasi takod kaswabon na baino. Nakura tu iya di kangku inapay tadaw kanihab nga tok hiri kuno nakapuriman da kumayan dat balintuongon nakarait ngay ako naman ti kapiat tok kay tulong ako na bay na Tuhan kangkod. Ngayon ako na ampuya edit haray tinanam-tanam bataraat itinapodit haro ilusong tapurak mo. Mumbal na di mongwa nga hinumaba. Noy matugya di kara iri lopo ako pengkuro tu nahaba. Kinain kokoton na podit ilusong idi nga hirid pintanga anda watang. Monse ya watang. Jadi miya galit tihi watang ino podi lusong nga hiti tanga yulo. Haba na dit yulo paingkakatan ko di nga gumuli. Paingkakatan gumuli. Oh, yati na pom. Paingkakaton ngayon nundo. Pakay ay kayo hiti hom haron na kosandihon. Haro ditit watang irado po irinet kulom kinabuduho di ko kinabasugo. Hino po hiwatang idi nga ay anaro ko piyo lebih kurang got apat kaki konorwo. Ano bolintuangan hinada kayo. Aruhaid ahadan niri bo. Siyaw dat ano miyagalat kumayan. Ano po asanang kumayan abaikan ka di malayo. Tapu ya hirid pintangan. Nakatalibo na pintanga. Dat nakanda tapuy.
ay ilo Indoman kud ay pasandihan nila lusong kangko. O pamituangan bolintuongon kon ko miagal kari. Bolin. Sekira na pod. Pairi ikaw takot tilo ming kakat nga miagalidit humabahaba bo. Kumon bolintuongon ti di kangko it mituo nga ito kito. Jadi iri kumon ko kinabasuga matud di anu ko na hikayo hidi may ko kakato. Nga mikuo nagidat manampo bonong got duo da insaniri bo. Ilo na po bonong nga oray ta. Kamo na po manampo bonong nga insan nga momonse dua karaja da isa atimpo. Pinasandang ko dihiti ha balatong. Mada ako did aratoy balatong. Mada did aratoy balatong. Kakato ko hit watang. Man ko tipuo iri bo. Tu anaro ko piyo. Kakato ko tilo mamaguna duolongon. Saira no panuman ko potungo dahirit tuod da manipu. Nga ina pa di langon ko galibang nga kakakat ko tilo ilihay ko tigibang nga ko papususad di balatong ko painsandang tu mada ko aratoy balatong. Dua karaja bodit di ba mamusus si balatong popotong di watang kahirit tuod. Potong mo ti dirit tuod di watang ko tirad po. Hingga din natipu. Natipu. Tokay kay lakom na kuro. Natipu. Ako daw na talib ko na pintangan no utapoy pintangan di mo. No di nakajadi di. Umbal mo ti di linumpakis. Anaruh di po ng hilo. Ananaruh takuring nga agat po rin mo. Tandang mo ti di. Ako niya ako pinusus tilo. Kain sawat ko tilo ilihay tilongon galibang iso pa di longon na pinapotong mo. Lumpakis mo ti godo. Lumpakis sa godo nga o ngayon to hitiro. Minumbay hara lubay tahil. Lubay tahil lalo nga natirong nila. Kontok matihiti ko nga. Tok ay kagarab-garab ngayon. Ung kalato ko nga irinodit iti na po pamagunan nga sarohon na po dati bolihon mo. Ina pa'y tanganganak po. Minturug to kono di tarigi kita ko mintang ko sa minturug. Tayo ko harap po pinturug dati sompo na namato. Mung kalato ko nga miagal po dito purimanan. Napakay di po ko'y ingatan. Nga kung kalato ko nga humaba ko ditilo di kosaraw na di ko piyo makitulong at kinorohingan. Tok kay Tuhan tulungo ako no bay no. So sangulo na ko ay so kakito osado na giri. Na nahaba-haba irugin na kahigit ako na di tanaom. Ay katanduli kaguhot. Ay kapurimanan lah. To yo wadi lumin ko. Kara kasari nasuhat ako ri lang. Yo padilla arurol kasari roh do hitid don no. Nalihuan na minangintang ni pon tu mo da sidid harabo ni pon. Lumaso-laso di tuluham tok. Ay para raw ko rin umuho kahiri palom minay pomoyo po sa tulo. Ay ako kuro na madit ay madi harapan darahan iti ko kanat to soro ko. Nga hali piyam ya galidi kon si ko kumakinorohingan tu. Da mongon si ko po di nontok no gi. Pengkuro madiri. Ino pa day on si ko di nga ino pa kayo nga ano kontok dia. Ya didad apatut ka pi mongon si ko bagi. Iri nontok kayo di mongon si ko kasari. Nga on si ko na bo tu pay miyaw ko bo.
sikaw kasari bo, asaraw ko hit tabang ko gulo, manaw panok ay matuka, intahit hinapay tanak nga hinadir dahuri, ulam 5 taon ko 6 taon ni ridi, takanidi. Manaw panaw isyo korongaw isyo mihad, koy liho isyo hirid dahuri nga ano hinitanak, naratu. Ano ilanom na isyo o kabay totobon idi ko paingkuro nga naratu man ta diri karita. Gulyo 'no, gulyo no minay pagano, pinapahara did hari kasukuran, tu kasihom. Binantay dadi tina ko, tukot ay naratu na gid ikaritaom, papahara na gid makan-makan ka. Nga kadi tabang ko tok, sikaw no mo ti ako makinarahingan tu, naratu nga nanoy magyakago ka. Sikaw ikasa kaman mga patut ti sikaw bagi. Tok kay ano pa dadi mo kasuti naman ti dadi bay no hoy. Nga sikaw ako ito hiti ako kurad hiti tadong memang napayang ti tadong ko. Asa nang hiti wa, ano pa napayang ti tadong lumano garisada ti olo ano milalisakon nga mantad ko pukulan sinta idi hiti lisak-lisak edi. Puji Tuhan kasari lah. Ano po, paingkuran pa nga tumanod pa di pelajaran nati di nakatalib man ta di pasar Ariman, puji Tuhan. Syukur. Syukur lah. Memang ako na tumalib bo man tadet masaalad pamagunan ti bo. Iri no di mumbal po di nga tokoy. Iri ni kang buduh. Miguli-guli ako momoboras daw basog di kaniha mo. Ay basog ko di kapiyari ka ginawa ko. Nga iri no dat ay manampo bonong ko insan dat duo tinan. Poing ka di balatong ka pinasandang hitilyaw papalapos si watang iri no di. Ay harangay no hoy. Apo ilanam nunubay no. Nam iati tinga iyo tito ko no. Haro timpu-timpu dat kawaya takot tit kamalangan no. Muhot ako no. Nuno pamadi awayaan iti bay no ka. Apo ilanam siguro kadit apayang di tadong ko bay no ko. Nga borsarah takon pa kumakinarahingan mo edot. Isiya na manghigit ako po siya dati pa yung kuran na po abantalan o sunsudan to ko. Pangalaman dat mahal to na sindualan. Okay, bay na po hom. Pelajaran po dati nga kitulo dot momogampit tusin. Tok agat ti pelajaran na bay no nga sana ngid ay bulayan dati. Ako ko kasandat tanunuhot pamaray ti lokamondat bendahara. Tay ko bendahari. Iti na po dati nga kaubasan na po dati mamaray ti momogampit tusin, popopit tusin nga bendahari. Nga muha to ho ti ginaw ko konang ko ino po bendahari di nga tangondo. Kusay na po nga bendahara dagi. Saudari, saudara. Bendahari, bendahara. Nga kaubasan na dati iti na po mangigit tatusin dat ay iso o tinimungan nga kumundatid bendahari. Isay no do kayo bobos sa talay dat bendahari gereja pira taon. Bendahari gereja. Haro korikot to talo na pod taon. Tay ko 2 na pod taon. Daho na po pangalaman no kumbala ko no korikot to ay alaid. Talo taon, talo na taon.
ibendahari gereja lah. Oke. Kita dati la pelajaran isuang ke Lukas hopo demunum. Panukadan rait ke mangigit tatusin dit amuk menopot. Harus ulu not kaya hingga harus ulu isi no padinga haro bendaharah daw hari mangigit tatusin. Kumadi siyo kumadit ait rung kaya idi nay pori kata oboros dot i napohit bendaharah daw di nga papasasa didit kahaharan daw. Kamuin na po nga akon ko ogompi. Lahuwa na di siya hit bendaharay di hom kasyo. Hari nang kud ino po inorangaw kud karait dia. Numan patahakot pertanggung jawab montok ke urusan nu. Sebab pa iya na po nga amu na di milod kumaraja dahitid doho sebagai bendahara. Mimbulay na di isuanggat ginaw di bendahara nunumadi man ko tipawon sayo. Det patamon ako dilet ay monitor ko ka. Manangkula ko nga ako kano. Moyo ko pakikiano nga ati ngayaman ako kasyo. Okay. At ako po katilambusam arahyan ako mangimbulay dat right ka itit bendahari. Mantad ko iya tinapati nga tinimungan da gereja. Arahyan ako mangimbulay bendahari gereja. Isuang na pod kay sisan da gereja. Inapohit bobos dot agayo pagumbalan nga iti na bendahari gereja. Nakurot tumabora sa kutya di iho nga nakumbal. Iri nakakuan na pag ginadaan iti bendahari gereja. Akon ko sonong-sonong. Tapot ka. Akon ko sonong-sonong. Nga ay sakira na pod onuan katanggung jawab sebagai bendahari gereja. Doho na po panumbayaan ng ay iti bendahari gereja nga isuot milon ako pa komanda isa karunia bo. Tuokon ko insana natulun kanud mumogampi datusin. Oin suwag na diho nga ako'y kagampitusin. Asanong na to talo na taon ko nalantik do bendahari gereja. Pengalaman ko lah. Moed ako kuan to tumbayan ako dot insana na pa'y bendahari dati harohot kaboling kahangan dilod isuanggot papendalan na tugas bendahari gereja. Haroho bobanan. Dengan jujur orahyan ako na iti na po bendahari gereja nga anuan da ilaun. Dengan jujur lah. Okay. Muhatok padalo aswaw channel miagalit mamanaw le mikrofon na kita ko orangaw kada ko. Orangaw boros ka. Dengan jujur saya rada nakumbal at mangigit tatusin gereja nga orahyan ako na mencadangkan dat iti na po bendahari gereja nga anuan da ilaun. Pira ginumo doko na kailan persatujuan di lembaga gereja. Secara pribadi lah. Piro no po nga yang penting haro. Nga
Kagumuan na po bendahari gereja mau borosat ay tagal ka. Ina po boros dilad tagal tidak perlu. Nga po kita no ilo na po nga memang bertanggung jawab di tugas dilo. Nga sekirapiad amu tagal ka dilo nga osanong nadharo mo. Iboros ka dohod apurimanan lah dohod nawayaan nga ay matiga apatut tet ibendahari mangimbulay di ay apatut tiri. Kumot kamoyan dat sera na pod ilo ang mangimbulay porlu na dadaharo ho ilaw na bendahari ka nga mimbulay ni ginaw datid ay makikiano hisyo hoy ka. Ino po ka nga mo mangimbulay nga okon ko bendahari. Megal ko bekas bendahari ikatua gereja teko itong setia usaha. Ya diri mo. Jadi tumanu di dohon nawayaan nga aso ko nga kunod ina po'y bendahari nga anuan da ilawn. Hinggad ang harap po'y pamungaran mo. Ang 50 ringgit sembulan, 100 tumanu da kemampuan na gereja. Sera na pod alantik to ka bendahari. 100% miloh toko dot manipulasi ditusin. 100%. Miagal di monudok nga ay osanongid imbulayan dati moed kailaan nga dati tirik. Iti bendahari nga milim mo nirik. Tidak kira bendahari nunu na po. Bendahari persatuan, bendahari kaisisan, bendahari gereja, bendahari kampung, bendahari misyon, bendahari negara. O insanan na po tinga milom manirik. Milod undaron, milowon sayon dat amu akasupandit audit. Milod aturon. Jadi ay bulih mo titit bendahari Sekira na pod hara kasilapan, milon nuwon sayon dat atagaki kasilapan o tutupan. Milo hiri. Kau iho ko pagi papamila nga iho nga nakumbala ko nakawaya. Agumu o gereja do hitikinay ng dati dat memang bermasalah isuangat bendahari. Bendahari gereja. Iso na pumantadi bermasalah nga iho. Nga ako'y nakoylo. Ako'y nakoylo. Nga rohiano kung nagpapakong sino pangalaman, mo'y dot ay pasilid iso o pengajaran, iso o pengalaman dati, iso imiloh tokod mintong-intong, pengalaman ko dito nun pinapotong iwatang nga, kago na papapotong ko, kada ko na mitutid Jadi iti pengalaman dat ay pawayaan ko tinga, iri na giday, tamo doon di ba? Tahun 2017, napili ako bendahari gereja Sinulihan Baru. Ay sera na po dat napili ko, nalantik, nanuan ko katumbayaan. Santab na pa di record itusin ngay, nga iya na di parikatan. Nunuta susah iti bendahari. Duit pisa. Duit pisa. Taparak. Atokoy. Ako na po kay taparak nga isara ringgit. Irita susah iti bendahari tapot ko piyo. Iri nagidot ako ni ko makirarayaw tinga ay sayra na po nakumbal na bendahari. Secara pribadi lah. Monotos ako na inapay patakon ko nga akon ko sa ringgit. Nakumbal ako no. Gereja Sinulihan. Iswang isa sabat miko por 10-an. Purata lah 500. Baru 500 satu sabat. Akuri na miko por 10-an na rin.
Nga hali piad akuri ina pa'y manusa da sambulan isara ringgit-ringgit itaparak om kapuri manahi kuno pa dit yadim ato pay mumbal na dit sa kurang-kurang ka ringgit persembahan do nakumbal ta kamong intabit sarahan nandad intaban no i ringgit korikot nad 800 korikot 1,000 intaban no longonan no terpaksa ano na palangonon intaban no ay milad insan-insan mano na intaba sara sara 2 na pada ringgit lah contohnya 20 ringgit pailihon 20 pailihon sakira na pa 1,000 hadu na pada ringgit kira diri ay no mangintab ulangan kago ngam ka 20 ringgit ta iso tinimungan om imangintab kadi nga asusa ka manahak ko katumbayaan kumatulon da suway mo da si kadhara na pabahitan iya itaulian nah jadi umbalan to kono ay manguhupi bandahari ako ni ko semata-mata manguhupi bandahari tamudan to di bo tu ina pa'y patakon dati di nga memang ka untuk pelayanan da kinurahingan ngano po tada dahilad beng isara ringgit-ringgit di nga intangan iri ako na asakir na pod harohit ano alumis kopi ya hitusin no ngolopi patay ko no ngakurudat ay abasa di mesin jadi ay di man kirawad mamaguna di mesin longonan tunturuan okon pandad itusin da sa ringgit talaid ikaratas okon kay polositik kumbala ko minipatad da tusin dit tahun 2010 karedi antakan pa di nga agumu pa itusin dat karatas it akon ko polasitik miagal gadi polasitik iribay na mo ngayon ko po do ay agumu 400 sa kantit sarari ringgit di nga kangi kangi sangis di karani lama kakau kumpulin ni lama kakau kumpulin ni kasyo antakan pa di nga masih taro kula pinatad dit anggota diri doho tu Asia kasampat taminay papare ka tiribeng lama kakau kumpulin ni kasyo kenapa melakat-lakat sudah kan melakat-lakat sudah kasyo na di milag kiraon di mesin tunturuo na po si 400 may iho di nga magihumako dit tutup malu idi bo terpaksa iya no mananggung ko malu atingay ang mano ko diri bo nga mga ina po hit karani idi nga harat haratay lalat po ng hinggar hiti ko hiti umigay kaurasurasan ni siya nga kagalagal na si Tinur Haliza turos bo yo pwede sila mangintabi 400 nga isiyo nga manginduahi iho nga ninduaan ko na dihila pawalad mangintabi ro kahit na di siya dihom ay sekarang ini gata mahal ba ito lah malakat-lakat kang ko din ay patako na di dah siya hislip mikod papasanang-sanang kung ginaw siya kagala-gal man kod Siti Nurhaliza turas no kang ko nga iya ka kami guli-guli po di siya iya ka iti bandahari semua no kadang-kadang kat ay terpaksa na pakapalo na turos ko balo ko minipapata da pisa gisambot pero ridi 200 karedi mo ay oit kapit 200 bo iduit siling nga irin kadang-kadang igad ihilebeng nga di lokorohyan nga itong 50 ringgit hatus miya iyati nga irida korohyan to ko bo ina pa himay papata didim irinat kadang-kadang tanggung malu to ko no
Kirawan nuri hara reject haray matitusin ko tiris. Sera no pod hara reject may galit Oh dige isay membayar banda hari. Rp1 reject o saraw nud makiano kakagod megal ka claim nud gereja nga. O tingayaman ni banda hari. Claim ko tit Rp1 no. Ringgit no claim mo no. Mau tidak mau pakaluaran na tusin mo sendiri. Kadang-kadang isiling. Nongok kilong no iduit siling. Togoron no ngay. Hero no ngay na iluangay. Gumu tamo dit ibahitan ni ditusin mo. Suway pandingan tulisan nomor telepon. Pongkid ganda tulis gitu. Ino nga tulisan nga isay mo maganti. Haro po Rp2 tulisan. Banda hari. Jadi irinod it komondot respect tokot ti banda hari mo. Memang sa kira na pod iho kinorahinganam anuan kuno ko bonus ti banda hari asalamang. Iya no po tim 50% na po keselamatan nung tambahan ko 10%. Iya dan sa kira iho kinorahingan iya diyan kuno. Iya di dad iho ki. Jadi sa kira na pod ay kumbal to ko banda hari nga gumu na i kesadaran dati right ko ilat ay persembahan persepuluhan ngay. Kurang ka limosin, iya imambayar. Akon pundod kurang ko tong 100. Isa di membayar. Isuang ga iso gereja ajarang nod ogontian iti banda hari. Akon ko monikid taon. Hali piya monikid taon to kad pemilihan pegawai gereja. Akon ko monikid taon do ogontian ti banda hari. Paling ko to sa nga tugas nuno. Ketua gereja. O sonong mo tugas ketua gereja atapot ko piyo. Laporan nga iso. Insanan na po hit jabatan-jabatan hara laporan. Kecuali ketua gereja. Ini laporan at manusa itit jabatan nga ibo. Tidak kira hinggo. Jabatan kerajaan, jabatan keagamaan, iti laporan. Ketua gereja ay sa laporan. O sonong. Pengkukuro kagaton iti banda hari. Suway ko ilomongin tabotusin. Suway ko mamaganti idit tusin do nangarag. Milo hibongan polo no hilobeng. Ngano di ka boy-boy no 20 sinangan polo no Rp1. Timungan no nga. Gisam bo sa hirak ko gumui timungan no. Ingon polo no. Sinang karaja terpaksa naman uganti ay. Jadi suway ka ilat pasal tusin. Tusin na nangaraag, nanguhurak. Akon ni ko insana no po beng nga magano. Akon ko insana no bengot monori mo dongan dati polo no. Terpaksa. Isay do ko no kumbal. Akon piya ko bandara iyo kayo iati bo. Haratusin dat inahurak ka tiyati nakura to kanu ko tiyati. Imo maguli nga otirik. Mangulod de siya tusin nga ilo na pohodi panang hitisi. Bagihom pa kago sa ringgit. Gumo sa ringgit ay. Oy. Uli ka na tusin gati bay no paurabusan na dila sa ringgit ki. Intabon na di mo magulit tusin dahil kaday. Sampipian tiga tulo na baro na asamat. Oli. Guliay na siya itinapot dia pinenta nga.
ina pa'y binalino nga gatanggot iso 2, 3, 4, 6 gatang ringgit. Guliyay kana siya. Kasya giila. Kasya pinapatunoy, kita'y nahurak. Intabo ano, okay. Pasuangan nung payanan tusin. Kargat iwalay intay haro nahurak. Imo magulid tusin nga atiri ki kadaw. Nga iyati nga atiri ki. Haro na pa itusin dat angaraat no. Ngayon po boleh dihila pasar malam tu tuwang-tuwang. Ngon dati po boleh dihila pasar malam. Ibadu-badu na ngay ay ngon pamuliyay. Iya lo no dila tusin kangis-angis ta kon dat tumong kiad ki. Iri nga atirik nagirit di ba? Harus cadangan. May kuda basa ulat cadangan nila. Cadangan di Henry Goloy. Saya cadangkan agar seluruh anggota gereja SD akan memberi kerjasama agar memberi persembahan persepuluhan dengan memberi uang yang sempurna, bukan yang ada masalah koyak dan conteng, no kumpil dan lain-lain. Tepat Timothy galad man kapio. Ino pahit persembahan da tulun Israeli lain sekirad ibinatang ke persembahan di lokma kinorohingan. Kada na daharahit kaku ino pa itinandit domba da persembahan nga kada daharahot cacat daw. Nobolaw toy ay so tolingot tiso ay so gakod do tiso kada do miagalidi. Pilion iri ni bobos so senong. Jadi ihati nga iyo dihi paparikot to kalau persembahan dahil gereja pilion na dati ibobosot ay sempurna untuk kakinarahingan. Kada kago kada nod kasuwayan ko sumono bo. Harohit popo manhak ke persembahan gi. Kulum na kuro tu iolon. Mano po iolom. Udukutan. Ya rubat di udukutan. Udukutan tiolo. Patakon na kulum nung tomodon na tiyo di hoy. Saya daw ko tiyo di. Udukutan pa itusin. Iudukutan na tiolo. Man lagi patako. Iti na pa di pola siti kamu iyo gadi lagi. Uruan ni banda hari teka idiakon mangiratusin kayo nando siyo. Jadi tabiat dati iyo diaratan po sanong ginaon gimana hak kada adat udukutan pa itusin ng paswangan lagi. Jadi atari mo nanda dati itusin ng pengkuramadi mo malurus iti mantu di sit tarikaw iti ka. Haron nanday wakon dat ngo pagi posisi po di lo kitab nga tumulid mati ka. Tumulid ka pa mati gahoy. Panudo ko taang sanong gi. Jadi ilo na ngay itanganak dati mungkin da onuan dati di duit pisa itaparak anak persembahan. Kadang ngo onwa di togoron. Itogoron inong kilong inangalamping itano nga kitay numbur. Nga iso napot handaman kula. Nakura tu ay harot niya galin natudukan to kumanhak takuri bo. Ay salaman hak takuri. O gumo ko kuri nga iman tadi kaganan ginaw dati ri nga. O saraw ko na di tangana ko kupod kotbah na pohit manhakot pelajaran kotbah. Nga inapit imbulayan dilo nga kinarahingan na pom amin tonggot sangkura ginumo ka. Nga mintang isyo ginawa dati otopot manhak kamo. Ina pandingan pagalay nga miagalid di sangulo na janda minanahakot 2 peser.
okon ko okuri tinahaki janda de. Iri ni harod disyo. Nahayay ni harod daw. Jadi ogumuri kamu. Ogumu mentok disyo. Jadi iati kadaw nga idohod ino pa di nakatanom mo iginaw ko nga okuri patakon nga ay amo okon ko sala iri bo. Iri ni kagayaan da ginawa dati ka. Takoy salaw ni dilay tu okuri po paganuan da tusin. Ta kanu pumulahin nga persembahan haro na nga dunaw pa daw sin. No kumbal pa had ay minid isa gereja dahil Sarawak. Ino pa yung persembahan dat pasadiaan dit anggota gereja nga duit siling pailihon di hirid. Ino patigan di hirid kampung-kampung ini ino pa yung gereja nga haro po hit baruti idi bo. Anu man da bola it gereja haro baruti hirid nanday pailihan har 20 sin 50 sin ori kati mamut ngon nati sampaswangon. No basanan itaparak. No basanan di laid. Mantad di laid. Jadi iati no poti nga isu kodwago. Umbalan to kano manimbanit nukadit dumali persepsi hiri bo. Nga ino pa atapot kapiyo keperluan to kano pa nga agayo. Tapot tagi kinarhingan po amin tong ginumu ka. Nga iginaw dati. Nga osonong kopi man osonong ginaw dati gumu patakon. Osonong kopi at yun di. Ino pa isang ulo na janda idiyam sang kuratinahak daw. Iri ni harad idaw. Kamuno pa nga gumu na rimontok di siyo. Nah. Oy, boleh. Boleh dadit ya digi. Jadi ino pa dihit tabiat kaubasanan dati kauboboyhon dati poporikat ta persembahan kumakin orahingan nga manto kono pombangan no kadaw. Itusin man sanong-sanong okon ka udukuton okon ka takon it reject dahiri dompet no. Okon ka tahakon it iadaan no. Nga patahakon to ko it bobos so osonong kumakin orahingan. Beri yang terbaik pada Tuhan. Ay sepisuan di miagal ko mo ito ko sambayang panampakai dati manampakai to ko dit irni terbaik ko it opurimanan dati. Kada da mo no why bid mamakadit terbaik. Moy gereja patut to inopoit pakaian dati nga yang terbaik. Irini bobos man tadi tensana ni panampakai dati. Hinggo no po piguli-guli no pakayon o tutunan ko nagkinorohingan. Isyo it ilo no po rasok kinorohingan. Ay si nudi masalah Jadi isu ang persembahan nga patakon to ko ibobos atau sonong yang terbaik untuk kinorohingan. Itanganak ubason no dati kada no on wedit inong hurak-hurak it duit pisa nga it tusindet itaparak nga itogor-togoron. O kita itanganak kot manahakot yodi. Iyo ano po ko kita gantian ko. Pain samok ano po dit tanganak ko manahak ipop orikot na manahak persembahan. O silikan ko na po nahuraki tusin di siyat yati. Magihum ko na dahat tusin do iharo sa kiradaro ngon ko tingalanay may na piolo no dia takon mo kang umbalan to ko na tuuhupan to ko na bandahari dati kon ko sonong-sonong karaja di lolo ay hilo naging nga pukulanam to ko na di ay tok agumuti kaagatan nilo bandahari lo ino pa ibabanan bobos sa tagayo agat kumulaban dahari nga ilo no pagumbalan nila tusin. Pagumbalan. Nakumbala ko no.
Sekiranya pod muhati mo sitar hingga laporan da tusin ka. Nakatad no natusin iri tuhat kasari wo. Nakatad no natusin di misyon ka. Teko nakatad no laporan. Haran na po'y ayah monotos no mo ti bandahari di manutup. Isa na patirik dahon nombalan lah sebagai sangulunot kombal na bandahari. Nga tahun pertama kobasanan no pom opusus pa dati. It miagalot ino po hilongon tay ko ginawa dati mo maguna dito sin gereja nga aiso po. Aiso. Tahun pertama. Tahun kedua mumbal nando. Mumbal nando hari ginawa no timpunan no padi nga manukar na tujuan. Manukar. Nga madu-sadu matire. Ako no po ka manukar molos. Ino pa dia tusin nga hilobeng nga harodang gereja. Olason pandalom gantian ko indo ka. Olason no nahatos. Nagantian no po. Suweta daw 200. Nagantian no 1,000 nolas no. Gantian no agat. Agat mo tirid alaid. Jadi sekiranya pemilo idoho dat pengalaman lah. Memang paling setuju aku dat iti bandahari nga sekira milo sarang tahun-tahun nom gantian. Tu isuanget tempo 1 tahun pertama ino pa'y kapurimanan iginawa dati dat mo'y pagano ditusin mamaguna ditusin nga aiso po. Idaho pengalaman lah. Aiso po ginawa no it ogompi kupatamo ditusin. Di tahun pertama. Korikot na po di tahun kedua, ketiga, timpunan na po di nga iri no it manukar, molos, iri timpunan. O gumu na po nga ano nando at tutupanin do. Jadi secara pribadi lah, memang setuju aku dot. Ti bandahari nga, milon na po sarang tahun-tahun na gantian. Tu isuangat timpu dasan tahun di ino pa ginawa no dot ay may hombihid ditusin da gereja nga akuri po. Buli borosan da aiso po. Sakira dat harahot agunanu isuang santaun akuri po tagunanu. Pengalaman seterusnya nga okon ko omitanan kita ngobonda hari nga kada ko omit. Sayra na po didot korikot na dit ongo 1,000 na pakai no ditusin agat na di mamaganti. Iti na po sara kuri-kuri sa ringgit hapo da ringgit doon na hopod agaan to kay moningolon nga umbalay pagid at timong. At timong kakuan na pod agat nga at timong. At timong nanday bayaran. Miagal na dit itu tanggat kagumuan mo. May kapangutang hatus agaan mong bayar. 2 na hatus agaan. 5 na hatus insan-insan no bayaran agat. Apudalian ka na ditusin no. Jadi sera na pundad agumu paingkura ka di manutup dia keperluan nga hara kasari. Iso na po cara iti bandahari manutup nga bulan tutup bulan. Paingkura dit aiso na alayak mo maganti. Aiso na po alayak nga kumuan na po hom paingkura ta ka dit Kumuan na po nga itinupot anggota-anggota dati nga kuriit amanah isuang kakausinan iyo atapot ka pila. Hingga na diri okay. Bulan tutup bulan. Arati na po di bulan tutup bulan tampinay. Nagunoh no bulan 1. Katakan tiyati. Laporan bulan 1 nakatod no. Tusin nakatod. Laporan bulan 2 nakatod. Tusin nakatod. Bulan 3 napakay ni tusin.
Jadi bulan tutup bulan, ino pa'y laporan di bulan 3 ano po nakatod, pwede na sukup itusin. Andado no pa'y tusin da bulan 4, kasukup pwede tusin, idang bulan 4 pinambayar no di bulan 3. Jadi bulan 3, katod ilo misyon laporan, tusin na katod, bulan 4, amo po. Bulan tutup bulan. Iri isuot sikil iti bandahari, da manutup. Nung balan kumatiri. Osanong tu laporan na pod ipoto doon natin di misyon nga kubasan ang talutulan. Talutulan nga apa ihumon na sumano ki. Jadi ino pa di laporan bulan 1, bulan 2, bulan 3 katod no. Nga ino pa dan bulan 3 tapot na po nga laporan bulan 4. Ino pa laporan bulan 4 idan bulan 5 da panutup no. Masalah na po di nga ino pandahit dan bulan 4 ako tutupi bulan 3. Terpaksa anda dan dan bulan 5. 2 na tulan atanggo, talutulan. Ako tutup anda dan bulan 6, 4 atanggo, 4 tulan. Iri na ri. Jadi ito ngomong sitar, hotan dilo nga, apa din nakasadia, boleh jadi dat bulan tutup bulan. Iti, mati kaagatan ti bandahari datit ti. Kau malah kuno mula satusin panutupot ay laporan. Otopot ka pala. Jadi respect tabik manabi takon na bandahari hari piro na taon ko bandahari di gereja ay sa masalah. Puji Tuhan. Iri pa ikamoyan kud ilo na pada bandahari sa kirod iho kinorhingan ki onuan kuno bonus sa 50% na po ko kasuangan na may suruga 60% ng bandahari takon ko iho no da kinorhingan. Tu ako niko sonong-sonong ilat okito na kapayo datid paingkuro kapayo dedikasi ila sa ulo na bandahari. Isiyo nga agumo tanggungan. Bayaran siyo nga agumo nga kano isiyo dot ay popatabilang ko timpu daw sa mata-matad untuk pelayanan kinorohingan. Pitangat tuwong no kadang-kadang po siap karaja dilo. 2 talu tadaw. Siap. Harang nga ini sumuti nga inod sa mata-mata mangurusit kawangan gereja. Puji Tuhan dilo. Jadi paingkuro to kayati. Haranangkod iyati na po nga milok katumbayaan kaamo. Iri ni tuhotet ay paingkuron dad ay sa na alayak ka. Kamu po nga itino po anggota dati nga tidak boleh dipercayai dalam keuangan. Dalam hal keuangan. Jadi sekiranya po di isuang kakausinan kita tidak boleh dipercayai. Paingkuro madirit yun digi. Atau kau milok katumbayaan mo. Nga akito hino ka peri bagi. Alasan-alasan pa dati ay siya ko ilang manulis. Guhumo na pa alasan dati panumpalid dati ato ka alantik bandahari. Giro to daho walay. Bingongoy lo daho tanganak. Bingongoy na patanak nuhom nudi ratid di. Kamu na pa nga ako ibortang kanod minon di kitanak nuhi. Sibuk tamodaku ka. Sekira na po kinarahingan na barasanot tiyadim, ako kuro. Sekira po kinarahingan at Yesus at manuho dia, iya inda bandahari gereja ka. Simbar ko no. Sibuk ko kunati ka. Nuka di Yesus tasaraw no. Jadi ilot lembaga ay panitia pemilih nga nasukong na dati iyolo na hit napili da kinarahingan dot mangintong hinggi pagaway gereja. Kapili ka na din no kano. Sibuk ko kuno ka. No kunan no napod napili ila kinarahingan. Kamuan na pa nga kinarahingan ni kamo iborosan sibuk ako ka.
Nga sayra na pod agumuot na kumbal na bandahari, semakin da agumui na kumbal na bandahari, semakin dat asa nga karaja dit panitia pemilih. Tu agumu o pemilihan. Nga sekira pod iso na bandahari tetap dan berpencen, isay po pemilihan dit. Iri nandad ay sa alayak kadati tu iso na na kumbal. Nga agumu na pa na kumbal, agumu alayak, agumu pilihan. Hitid dahay nga sangulon. Sangulon na kapiyahit kasari-sari. Isiyo na mantadilay. Nakuro, maginada. Paginadaan ngay. Nga sakir it atopot kapaya mada toko kumano pa nga kita tidak boleh dipercayai. Tapat kapaya lagi. Toko na pa dit tidak boleh dipercayai toko na po hom pengkukura dirit ya digi. Dari segi hal keuangan nga agat mati kapilot tapat kapaya tampinay. Hingga nagidi ayat idi hilo nagidi ayat 4. Ya, iman mati. Sangulo ni mila dati katumbayaan kaharapan dati kumano po nga buli na iman na siya dito de. Ibandahari nga dan tulon na pamusarahan bagi. Milo no dati kamoyan dat buli na iman na siya hoy. Painggit katusin ang 30,000, 50,000, bahkan mungkin 100,000. Pusus ni ginawa no may pamaguno. Kada borasad isuang keuangan gereja idang kampung ka dan jabatan. Puso si dati. Jadi ina pada calon-calon dat bendahari negara, menteri keuangan, patut ta iti na calon-calon na pa nga iti pegawai-pegawai gereja mangigit ta bendahari gereja. Iri day patut kapiyad pacalonan dat menteri keuangan mo. Susah ya. Nga iri nat agumu mat iti bandahari nga iri kaman kun agumu itirik. Agumu tirik bo. Nga tako di ori katan gisam na dit bulan tutup bulan na noritan. Di ho nga nakumbalo ko tiyo di sebagai sangulo na bandahari. Bulan tutup bulan. Ano mati osanong iri. Bobos na pod osanong hitusin update ka di record ngay. Setiap hujung bulan katad nitusin. Mangilag to ka na po masalam. Iyo di no. Hitusin update laporan. Miyagal ko hari Sabat, hari Ahad, impunan nunad mamun si laporan update. Ay natulan laporan update tusin cukup foto don. Iyo na di. Iyo di na po yung manto ko lag na yung masalah. Paing ka nagikada ng porsapuluhan dati. Sakira na pod man dati tundawo. Miyagal ko porsapuluhan bulan 1. Hujung bulan 2 lah. Pihang gumuan ko bulan 2. Agayo ng pagumbalan di. Ipintangan na gitulan kurangan to ko no. Oloson po dila porsapuluhan. Ibandahari nga iyo di no. Moidat amu hino hi pagumbalan dahiri ay tulan poto don. Asya pilaporan paguluan na natusin. Mangilagi di masalah dahiri. Jadi puji Tuhan do insan po kumadit bendahari ngay. Memang perlu ko nod onuan dot anugrah. Perlu ko nod hara ilaun sa kurang-kurangnya. Imoy patad datusin nga arumpak kan hom isay mo maganti. Sekira nad ay sa insuran dat cover di may patad datusin at tagak no paingka kanu nga mau tidak mau iya nakasari maganti
nakumbala ko insan. Numaro na gid. Mini ako patad dat hara agent BSN nga kuno po ta doom. Ina pa'y kakitangan nga misway. Akon ko tilambus sa papatad diri bo. O kita ko natulis siya. Nga ako natulis. Uhat ako na di nga isiyo di nga adi mo nung kailo tu akon kay isiyo minanori mo ditusin mo. Nga kasilapan ko daw. Terpaksa ganti ay kuno po lebih kurang 500 kantor eh. Mengilag ka na po di masalam tutupan no po rin. Teleponan ako na mission di gulo ay macam mana ni ada 225 double receipt to ka. Double receipt kan po di nga nindua anu receipt no kasuang. Bulan 2, bulan 10 isi sa receipt. Ganti ya 215. It manad ako rin sarita. Ya dinar. Jadi insan pod puji Tuhan kumati tang bandahari dati ngai. Semoga ikalasan handat abarakatan ko kinorahingan po tilambus. Ayat ta kalimpupuson magano kasari ta isa ayat ta pangalimpupus di pelajaran dati. Isuangget 1 Timotius 6 ayat kahopod. Gamut ta pakaraton nga cinta uang mantad mati magaso datusin piro-piro tulun na nakatangkid mantad da iman o manginggarit ta kapos tinandelo isuangget ginumuandet duka kay hadan. Jadi sebagai sangulo na bandahari ititusin nga iso namati kadaw timpunon da korotuon kapolidon korotuon ay apali diri tiyo dikin tinumomod ititusin nga isoot ay tadon do korotuon nati. Sonong-sonong tokod ay sa masaala kalantik ka bandahari haradiho korotuon ititusin pagumbalan. Jadi moed ay sa pagumbalan sampai masanya potodon. Ori katimpu potodon. Nasa kira na pod ay katahan ko atahanan dati iri na kakuan dat girot memang milo na kupid iho nga magako na kunod ay beriman natit ay kanud popop mamogampi dititusin da gereja. Beriman memang beriman no. Akon na po ko beriman ko kumakinarahingan laid no kololobi to sinid eh. Okay. Yadit pahilon to kanalo pelajaran litang Pinay. Kakitanan na po dati nga gumu natit it kagaton isuang ko po siya dati terutama hitit mangigita tusin ngay gereja nga mantad ko nonuan ko kinarahingan dot mandat tugas keutamaan katumbayaan mangigitot ay iso kaguhot pelayanan dit agat makiano kasari ta kuno kinarahingan dat kekuatan dat tumuguang iti pelayanan dat pinatumboyo kumadati. Kano misisa takod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan surga kung sikaw da kaswabo na bayno insan pod ay minangimbulay haid isa kaguhot kagaton do isuang kaposyon hinggod iyahay no pati nga ay insanan no po nga bandahari no ipinailihan no pinatumbayaan no dit ikahaharan no dit pamagunan asaro iyahay dot karuba iti pagumbalan maya da kausinan lobi panda dito nga bandahari nga gereja kung sikaw to nanuan no ilo ginawad ako daw igilo dot mamagampi dit pelayanan da pinatumboyo no kumadilo.
ikalansanan dot ay iyala na padi nga tulun-tulun dit ang agirot it monopot kapiyad o tumbayaan dot tumanod dia. Ihay ka daw Tuhan nga may nahay anuay dot kapurimanan daw magyuhop iswang nga palayanan maya da kausinan akon na papaguli papatahak ang persembahan nga igagampi dahil di patahakon dahay nga ay sanong-sanongon dahay akon ka papatahak yahay mantadit niadadaan dahay nga iya nahit kautamaan dahay iswang na kupasyon patahakon dahay bubos sa osanong muntok na palayanan. Kausikaw Tuhan tuhinakod miyampay dahay akon mi hay da iswang at pagindalanan ng buru-buruan at tadaw na bayno. May kalansanan na kapiruba ang pagisisa kaguyad iswang kabaktian dat kasuwaban da suwab. Itinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan dati kapiruba ta kakagod kasuwaban da suwab. Kinarahingan mamarakat ta pagindalanan dati buru-buruan dati. Mintang-intang ta kanong magindalan moidat ato ko katampisalom ato ko kangagalam na tadaw na bayno. Hinako po.